E rauranga tira mā huri noa tēnā koutou katoa. Matuara ki te waiariki kua tahuria Ngāi Te Rangi ki te tāwharau i te hunga kāinga kore o tauranga moana e noho tiriti tonu ana i te wā o te noho here. Neke atu i te whārau rātau putanua i te rohe me te māhara nui, kai noho ko rātau te kai hora i te uruta ki te kore e whakaruru hautia. How many people you got today? About 12 of us, half a dozen. Ko tahi wiki mai anō i te aukatitanga o te motu, ko whai wāhi noho ala toia. I thought it was going to be all right out here, but as the levels were going up, it was getting a bit freaky. Ko whaamarama ia e noho tiriti ana, ko ia te tua whitu o te hunga kāinga kore, ko tāwharautia e Ngāi Te Rangi i tēnei wiki. Where have you been living during the lockdown? In a tent, in my car, and just anywhere and everywhere where there's just kind people that take me in. You've got a lot of people that are scared to go into housing, and they actually have a lot of drug issues, they've got a lot of mental issues. Tata ki te whārau ngā tāngata e noho kāinga kore pēnei ana puta noa i tauranga moana me te aha neke atu i te haurua rātau he Māori. When you consider that more than half of the people who are living on the streets or homeless are Māori, it's kind of time to just us to look and say, what can we do? E mahi tahi ana te iwi ki te manatū whakahia to ora me te manatū whare. Ko tīkina he tākuta, he tauwhiro hapori hoki, he whakamātau i a rātau. The doc just screens him and makes sure that that she's satisfied, that the people are highly likely not carrying the virus. He kai taraiwa motuhake hoki, hei whakatutuki i te kaupapa. We transport one person at a time. That person has to be 2 metres between the driver and the passenger. E toru te kau ngā kehi ko whakapūmautia ki te waiariki, te kau mātahi ki tauranga, me te māharahara o ngā ratonga, kei horahia e te hunga kāinga kore ki te noho tiriti tonu rātau. The purpose of a level 4 status is to decrease community transmission of the virus. So it's a way of helping to contain it for everybody, really. Ākua ētahi e takahi tonu ana i ngā tikanga haumaru, e manako ana a Ngāi Te Rangi ka noho mō tērā te katoa o te hunga kāinga kore kia ea rāno te uruta. Kere Ao Māori, te Ao Māori. Ki ngā whakapuakitanga o te rā, e rima te kau mārua ngā tūroro ma te korona hou i whakatūturuhia e ai ki te manatū haora i te rā nei. Kua piki te nui o te hunga e matapāe teana kua pāngia ki te toru te kau. Nō reira, ko te tapeke o ngā tāngata kua pāngia, kua tūpono o pāngia ia o te aroa nei, kua eke ki te iwarau e rima te kau. Ioi ko tahi rau e rua te kau mā whitu katoa ngā tūroro kua whakamāuia ki te hua ki tō nei. Kua heke i ho ngā tūroro i te hōhipera ki te tekau, ko tētahi ka i te wāhanga whao mō motonu i te hōhipera o pōneke, katoa rātau e tau ana te noho. He Māori e tahi o ngā tūroro hou i whakatauria i te rā nei, hei whakamōhio mai ngā tatauranga iwi roto i ngā tatauranga ma te korona o te wā. Kia whakawhiti atu rā tātou ki tā tātou karere kei te whare pāremata kia aroha mane. Aroha, hea ngā kōrero o te wā. Piripi ko ngā tatauranga mō Ngāi Māori ma te korona i whakatūria i te rā nei. He toko ono te pikinga ake i era o inanahi ki te ono te kaumāwaru. Toko rima hoki te pikinga ake o ngā tūroro Pasifika ki te rua te kaumāwaru. Nā reira e whitu o rau te tāpeke kua Pākia. He Māori, he toru o rau, he Pasifika. He kōrero anō au mō ngā taupuni whakamātautau mō te mate korona? E ono te kaumārua ngā taupuni whakamātautau i te huaketo huri noa i Aotearoa nei. E ai ki ngā tatauranga e rua te kaumārima ōrau o te taupori Māori e noho ana ki te tonga o Tāmaki Makaurau. I te rā nei i whakatū taupuni ki Otara. Heoi e āwangawanga ana a tākuta Lance Sullivan mo te katinga o te taupuni whakamātautau i te hohipere o Kaitaia. Community-based testing station in Kaitaia is closed. Operates 5 days a week. Okay? Now I'm just at the Kaitaia warehouse car park with a patient who is almost certainly COVID positive. He's been unwell for 6 days with fevers. He's been in contact with a confirmed COVID case. He's developed a cough and he's got hypertension. He's almost certainly got COVID, okay?
and he's one of these high-risk patients. He māharahara nui tēnei nā te mea ka hore anō kia tau te mate korona ki kaetaia. Hei tā tākuta Lance O'Sullivan, he iti noi ho ngā rauemi whakamātau I reira. Nā reira ka kimi whakamārama hau I te manatū haura mō tēnei take. A ka tika I te mō heo tia rānei a hea whakawhānui hea ki ai ngā raraunga a iwi? Mō Ngāi Māori me ngā uri Pasifika, ko ngā raraunga mō rātou kua Pākia, kai te kohi I tēnei wā. Ko te hiahia o ngā kaimahi hauora Māori, kia nui ake I tēnā. Kia mōhio ai ki ngā nama o ngā whakamātau, o ngā waia ki a Healthline, o ngā kihi tūpono, ko ngā tāngata kei rō hohipera, kai te wahanga whaumomo hoki. Anei ngā kōrero a tākuta Bloomfield. Yes, I'm very keen to see that, and so it's one of the things I wanted to follow up over the weekend. So I hope in early next week we'll be able to provide accurate data about ethnicity. E mea nau ka tino manawa nui ngā mātanga hauora Māori I te whiwhinga ki ēnei raraunga piripi. Aroha mana I te whare pāremata, tēnā koe I ēnā whakamārama. Ana ko te taupuni whakamātautau I te mate korona I whakapuaretia ki o tara I tāmaki makaurau I te rānei, he mea hua kei te hia nui a te hapori Pasifika. Kei te wāhi matua mō te whakatūaka I te puke o tara I te taha o te whare haura o South Seas Healthcare, te taupuni whakamātautau hou e kōrero tia nei. Hei tāle malu si lau vai sola sefo tā huhurangapu o South Seas Healthcare, e whai ana tēnei te korenga o tētahi wāhi pātatātu, I roto I ngā wiki e rua tuatahi nei, o te noho here a motu. Wasn't feeling too well. So I thought I'd just been for a walk and then I thought I saw this and I pop in. For me, my life, I want to live. Yep. When the Prime Minister said yesterday, or day before, check. That's why I'm coming today, check. I didn't have much symptoms, but you know, I got 4 kids at home, bro, so you know, it was probably worth me just coming to have a bit of a test day just for their well-being, bro.